kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nagwinaswas kayo mo't gaya mon kini Cheska, Rex ading ko. Wana, tas silo sa launay day dya babae mana. Anya? Day tatipod na mana. Tunggal at damakita na kat isukin ko ana. Apaan nakpa eh. Ay, narigat lakit di ti maadan iti nobya akasta ading ko. Naku nampay mana. Ang sa nabali tagwapo ka mo tading ko. Sigurado nga ado mo ti gusto kan ka. Ay nawa, sigod mo't mana nga. Ado ti kalugaran tayo nga single. Napipintas da pa ngamit ti dayjay Cheska. Ay wan amana. Agbiro kak to, itinubya ang napimpintas ng iti dayja, Cheska. Ay kawan iparupam kan kwa na saan lang nga iso ti babae dito'y lubong. Sino man ang tiluklok ko dita, Rex? Nay, da kayo magayam day tatatang. Talaga ka ding awan pagbaliwam. Ha? Anyat kahit ko sa wantana. Tung palbiyag ka di akasta ka? Awan ti planong para iti masakbayam? Nasing putak mo tata. Apay akas tati pa nagsasawyo ka niya. Uray di mo aklunay. Amuklatan a babaero ka. Kas tamit lang ti pagbaga dagiti kalugaran tayo. Babaero? Saan mo tatang? Talaga lang ngamin anasing pet kung napigsa ti karisma to'y putot yaw. Iso anagado ti babae nga umas asidag kanyak. Ti ko nam kanyak, agtaray ka nga sketcherman di ti lugar tayo. Kas tangagpeso taramida ka ta. Nukas tanga raw, agbalin ka kumaapagwadan anak kaw. Di kagbalin apangas ken babae raw. Saan at trope dagiti babae? Itadawn mula ang tibagay mitikas tangar aramidan. Siga magayam deta, Viole. Ha? Si Mexican pimintas ka. Agtal na ka man si ka, Rex. Hingam, apay adi mo i-accept ti friend request ko nga. Saan mo pa i-replyan dagiti chat ko ken ka? Gaput, ada respetok itinobyo. Mabalin lata, ano kayat mo? Di bale, talong distance kayo ken Oliver. Ay ayatok ni Oliver anya. Siyaklatan ti pakirelasyonan. Tas asidegak ken ka. Uray anya pa iti aramidem kan ibagbagam dita. Saan ko nga isukat ni Oliver itikas kang ka. Gwapo ka na singsing petak ng itinobyong. Nakita kong tinobyong iti personal niya. Amin langan na babae dito'y lugar tayo kat biktima Kasta aya ti aspiring public official. Awan respeto na iti bagina kan itipada na atao. Anya timbaga ni Rex kan ka, Bulay. Nakita akin nasarita na kakay. Papansin day di alalaki nana. Ay nawaw, hey, anya timbaga na aya. Kayat na makirelasyon na kwa na nana. Kasano ko makadadamot ton boyfriend mo? At damat nga minin nana. Agberbirok lang day di Rex iti biktimaan na. Ipagarup na siguro nga amin a babae diti lugar tayo kat ag gusto ken kwa na. Ay na, agan anad ka iti dayjay Rex nakaw. Babairo dayjay. Ni Cheska ka nakap tinangibaga. Uray saan nyo nga ibaga, amo ko nana. Ti ipagarup siguro day di Rex kat kursunada ti amin. Iso ang nagturod mo't nga agpapansin. Nanakang kuman, talakay mutay nakaw. Nangato launay ngamin ti panakita na iti bagina. Naimbaglaangan ata nakiwin naswas ni Cheska kankwana. Ay, wala, nakananos mo ti kaanak kak iti nasurok ang makatawain. No saan pa yung agbalbaliw da di Rex? Kaasila ang timasawa na. Ay, pudno launay tanakunam nakaw. Pangas lang arudan, babaero pa'y manay.
Busy ka di? Sakto lang manang. Aday bagat. Kumusta ang laang dagiti requirements mo? Di mo't agtaray ka kas SK chairman dito'y lugar tayo? Nalpasan na manang. Naipasam nga rudan. Uy, Ay ka, mayat aading ko. Sigurado nga amom ti aramidam. Ta SK kagawad kamot ita. At the background mo no maipapan iti kasta abambanag. Amom ton ti aramidam. siyempre mo tama na. Ikampanya na to Ay, uray saan mo ngay baka? Tulungan ka latta. Kabsat ka nga ron. No mga baka, siguradong adag babawi manang. Ay, sigurado na itan ading ko Sinayang da ka mo ngamin. Si kamanan, ti pagsasaritaan dagiti kalugaran tayo. Ay no, apay ka no tatang? Heh, Jack amo keng ka Rex. Lawlawagan nyo tapno maawatak mo tatang. Agi istorya dagiti babae, ngay message mo dita story tay. Anya? Amaw, nuan niya ti kunada. Babaero kun pangas ka kalaw. Maawatak itan. No apay anao manichis kaken ka. Sino tinang ibaga apangaskin babaero tatang? Saan na masapol amamwam no asinaw? Ibagayo na sino? Tagsarita kami man itinalapat tatang. Basta da, di mo amuan no asinaw. Saan ang may parbang ti kasta anak kao? Makuntinto ka kumamait iti maysa. Ay na, talaga babaero da ito tao. Asino ti babaero kasinsin Jackie? Day Arex Ay nawaw, anya ti inaramid na kang kaya. Nag-message kanya kat kurso na danak kano kasinsin. Aday tani kita am ti chat na kanya. Gatal day ta lalaki. Adu tayon anang ibagaan na iti kasta. Ay na, sabali at talaga ti panawon ita kasinsin. I-block mo kit dimot daytan kasinsin. Gatal alalaki. Ay talagang i-block ko kasinsin. Agtaray nga iski chairman dito'y lugar tayo kat kastamot ti aramid na. Saan na abagay ti agbalin nga iski chairman kasinsin. Ugali na paylaang katawanan. Ipagarup na ngamin kat nga amin ababae kat aggusto ken kuana. No mga bakda ito, awan lat amukon. Sigurado adumakkel ti ulo na. No di kat agraramanday ta lalaki Babaero JX ni Cheska akaanakan nyo na nabebang. Ha? Ni Rex Manay? Wala na. Nagchat nga rod kanyak itay. Dagulit day dya lalaki. Na? Anya, ti bagbaganakin ka? Kursunada na ka no? Nay, kasta mo ilaang ti imbaganakin ni Biuli akasinsin mo. Ay na, apay nga tang at dadagiti lalaki akas jay tigalad na nana. Amok pa'y man nakaw. Agtaray ka no pa'y mo, SK chairman da dya Rex. Itapay laang kat alanganan na nana. Ha? Kasano kumaamangabak ti pangas a babaero? Saan abagay ni Rex ti agbalin a public official ta saan mat nga rod a pagwada nana? Ay, Mildred, bagbagaam, Jacob sat mo. Apay ni Rex na nabebang, babaero ken pangas dayjay akabsat mo. Ay nawaw, ada ka di dakas nga naramid na kada kayo? Ex da kayo kadi? Ay, saan mo't kit day? Oh, mo't lagayam. Apay nga ibagayo ang babaero Jacob sat ko. Taiso, ti pagsasaritaan dagiti babalasang, nukasta nga umay da gumatang dito'y istorkaw. Ay, sana maliklikan dayta. Ngamin, karismatik ti kabsat ko. Napigsa ti karisma na. Iso dayjay, adumat ti agkursunada ken kwa na. Nga mawa mo agbayag a babae ken kwa na Mildred. Talukluk wenda ngamin. Jeda duma, kas kini Cheska, akaanakan nyo. Sobra, ti kinasilosa na. Iso nga, i-break ida ti kabsat ko. Anya? Kasta timbaga day dya, bebangkin ka mana? Ading ko. Abay ko mga ibaga na babaero Kahit saan kumot nga ex day dya bakit? Amok pa'y man iti dayjay apakit. Amangan mo ano? Amangan no, anya? Amangan no aging gaita.
Kadida maaklon nga awan kaming kinches ka. Ay, nalabit akas taading ko. Nasakit lakit di tinakam dayjay. Iso asikamot ten ati dadaulen da. Ipamaysa tayo kit diti atensyon tayo iti panagkandidatok manang. Iti kasta, kat sigurado ang mga bakak. Nadamag da siguro nga agtarayak kas iski chairman. Iso akas tamanan, di pa nagsasauda. Talaga gayam akayat DJ Arex te agbalin nga iski chairman. Hun nga rod. Ipilit na, kat saan na matabagay ti agbalin nga opisyal. Dayta nga rod, nangato ti arapaap na, kat no nakalaslastog day di alalaki. Ay launay nagmayat atong paan. Una yan tatungpaan kasinsin. Katwan mat, Asino ti kalaban na aya? nilemwel kanumat. Duadala ang aglaban kas iski chairman dito'y lugar tayo? Wen kasinsin, duadalaang. Ay, no siyak. Nilimwel ti ibutos ko kasinsin. Uray sakmat kasinsin, nilemwel ti manok ko. Mayat no nilimwel ti mangabak. Mapagpiaran day di akalugaran tayo. Nasingpet pa'y, kan ada respeto na itipada na tao. Saan akas itidaduma dita apangas? Manang, agkongras kan kanyak. Oh, ada ka din result na ating ko? Awan pa'y. Ngam sigurado akmat lang asyak ti mga abak manang. Nilimwel laang ti kalaban mo niya. Hoy, da kami lang manang. No panunutan tayo, kat mas sikatak nga mitiday di alimwel. Oh, di nasayat no kas na ating ko. Ay, dakal ti posibilidad na sikat ti mga baka ating ko. Sigurado daytan manang. Tatang, anya nga iti iluto tayo. Ilutaw. Makan atatang. Pagsasangwan tayo ang makan. Ay nawaw. Awan mo't amok nga okasyon ita anak ko. Sigurado siya kung ti mga abak nga iski chairman tatang. At di impos da resulta ya. Awan pa tatang. Yung kanya kumangay ti laban ni Limwel iti kas kanyak anapigsa ti karismana. Adom amok akalugaran tayo. Kinasing putak pa tatang. Awan pa'y gayam ti resulta. Ngim nagsasaw ka dita. Kasla sigurado ang mga abak ka. Kasanulangan numabak ka. Di pa'y nakababainan ka nagiti kalugaran tayo. Marikriknak nga rot asyak ti mga abak tatang. Ay, diyak amukin ka Rex. Nagngatula una iti panagkitam iti bagen. Ay na, sapay la kumata mangabak ni Limuel kasinsin. Wan nga rod kasinsin. Anya nga oras nga taarumar ti resulta. Madama kanu ti bilang da kuna ni Antinenet itay. Tanaga po ijay. Panagkunam kasinsin. Adda nga ta posibilidad ani Limuel ti mangabak nga iski chairman tayo? No para kanya kat adumat ti supporters na akalugaran tayo. Makapadanag mat ngamin kasinsin. Madi no day Arex pailaang ti mangabak. Nakunampay kasinsin. Saan abagay ni Rex ti agbalin nga opisyal takas jay kat ngarod ti ugali na. Anya nga iti maisuro na day jay. Kinapangas kan kinababaero. Addan samat ten resulta kasinsin Jackie. Addan aya. Kita man kit din o adda kasinsin. Kasla iso ngamin ti pagsasaritaan dagiti kaaruba itay kat. Aywan. Adda nga agpayson kasinsin. Kat, asino tinangabak kasinsin? Ni Limuel kasinsin. Yes! Makaangas akon itinalukay. Naabak matla ang dayjay alastog. Nakunampay kasinsin. Mangantakit di matan kasinsin. Adda trabaho ita? Adda kasinsin. Sige, mangan tangarudan. Naluto matan ti makan. Sumarununton amangan ni Apong no makarieng. Oh, kumusta nga ading ko? Nanghabak ka di? Negative. Anya? Dahil di Limwel ti nangabak manang. Ni, kasano na pasamak data? Amang ano ka malimot ti bilang da? Weno saan kat, amang ano linuko da ka? Dahil tangarod manang. Imposible ang maabak nak dahil di Limwel. Posible ang mapasamak data. Ha? Kasano ko matatang? Alaman? Saan mo't asikat dahil di Limwel dito lugar tayo kahit? Uwan nga rin tatang. Amang ano linuko damot lang ti kabsat ko. No anya ti resulta, aklunin tayon. Saan na mabalin tatang? Ay,
Sayang ti gastos ken bambanog ti kabsat ko tatang. No apay aday jay pay laang mat alimwel tinangabak. Hay, anyang iti amo da jay at tao no may papan iti panagserbi. Nasaya at tao ni Limwell. At da respeto na itipada na tao. Kit amuklatan aday tati makagapaw. No apay nga iso ti imbutos dagiti kalugaran tayaw. Dakkel ti panagtalag dagiti tattao ken kuana. Naabak mat ni Rex. Deserve na nana. Madimot laang no kas di aklasit tao ti agbalin nga opisyal. Makedi ah. Naimbag laangan ata naabak. Tapno maksayan ti kinalastog ken kinababaero na nana. Na. Iso may talumabas. Isong agpayso nana. Sa dino nga tati papanan na. Ay kita ke seryoso tilangan na. Nasakit lakit di tinakom na. Sigurado adi na namnamaan na maabak. Ay, kunamlan asino nga main. Di na amaw nga aywanan ti reputasyon na. Kaya na ti agbalin nga opisyal. Ang kasjay mo ti ipakpakita na kadagiti tattao. Ay nawaw! Anya ti planom, Rex ading ko. Tani, naabak ka mat. Ay, jak nga rod amor niya taramidak mana. Jak amon ko sa amang rugiak manay. Kayat mo, ti ag-apply iti trabaho. Huwag mana. Ngamasan ko kaya taga-apply dito yung lugar tayo. Apay nga eh. Kanyang tulang ti maibaga na iti tatawan niya. Ay, kat gagangay na dayta ah. Kasta at talaga ti politika. Adda maabak, adamot mangabak. Pasol bumut lang. No apay akas jay tinapasabak. Ay natatang, mangrugi kay man ngaminan. Nagtal na ka mo mo dita. Sana sikat ti kasarsaritak Mildred. Ay nawaw! Ti kabsat mo ti kasarsarita. Masapol ang mapagbagaan. Iti kasta. Kat amo na tararamidan na. Manon ti tawon na ay na. Awan mo takas nga naramid ko tatang. Anda. Ha? Ti kinapangas ken kinababairong tinangipaabak ken ka. Si kabit laan tinang perde ti reputasyon mo. Pagadalam daytan, anak ko. Agrubata kong tatang. Ipatas ko man tigasat ko iya syudad. Agan-anad ka. Nagyaman ak tatang. Ti kanayon ko kaibilin king ka. Di mo ko maliplipatan. Huwag tatang. Amok dagitan. Agsingsing puta ko. Tapnawan maibagat sa bali at tao. Di mo ibabain ti mismo abagay mijay, anak ko. Huwag tatang. Manipod ita. Aramidak ti bilin niyaw. Agsingsing puta ko. Saan ako nga agaramid iti madi ijay tatang. Nung ay addamam amom mijay. Makuntinto ako niti may sa tatang. Agbalinak apagwadan iti padak a tao. Ay nawaw! Iti amin agundaway, addalat ko marespeto tayo iti pada tayo a tao. Saan tayo nga agbalin analastog wano na palangguad. Ngamin, di tay amu ti mapasamak kadagiti sumarsaruno nga aldaw. Kaadwan kadagiti agbalbaligi, kat dagiti tattao anasaya at ti aramid kan nadalus ti reputasyon na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.